Kumusta ni insan mo lo, Auntie Panyang? Mayatan, kinablong abaga na. Mayat matan, Diego ka anakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam, tanalaing tay mangilot dito lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay, naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga ron naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagi na anaibaltog. Ngala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ka, Antay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta store. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipanyang di ta paraangan na kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinangitarayan da? Injayan ti mangilot tinang pananda. Kastaya, mayat nga ron tas anda pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagi tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damatan. Ta lalakay na ngaminag. Wen nga ron Jak pa'y nakitkita day di amang ngilot ka ngam kunadamot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging ka diita kat di ka pa'y agsikaw. Mano at awon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agur-uray kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. No anyat ko na na. Di yun ibaybayag tanay. Mapmapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw. Kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatag pa-check up. Tapno mo tanan niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak muteng. Masapul pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag ka ngamin. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam at awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay! Ay! Apay nakadalupisak kamot latan dita paglablabaam. Diya makata-der! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Anyat na pasamak kang kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder, lakay. Tulungan nak. ay saus. Nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ngan ijay ayan nila kay tunay. Ta ipailod yaw. May mayat no maipan adagos. Tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos. Sapay nasakit ti maligos. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilotakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar, tata? Saan?
Tamasapol a sagrado ti pagilutak. Madi no ado ti mangbuybuya. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay ken kuan nga umunag dita silid tata. Siya kon. Asidig laeng met. Agtugaw ka lang dita ading. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermet gayam dahit amang ngilot. Isunsamet nga karasubli na kita babakit nga umay agpapailot. Tanataer ngamin dahit amang ngilot. Saan mo't talaga laeng analaing si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo maigaraw-garaw ko to saka ko. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Angam, datayon samot lang ti saan na siningir bakad. Tadya daduma anapan ni Jeket nagbayad damot. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatan bakad. Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat taditan, ta siya kun ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amang ano kumaraw. Agyaman naklakay Angam panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul ang mailot at agos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapan ngagmaymaysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Saan anak mamagmag na? Alangarot Aganlad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amo na anya manan nga oras nga agawidak. Jak amo na dumanan ti pila. Amo matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rod ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin a panganan dita, lakay. Nay, nagkapwam Jigo. Di tama ni Storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip ngatan. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapua kami ni Jitalo nantay. Kat kasangsangput mo't ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y naimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit ante. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't di aywan, total. Agpapailot mo't laang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't taon. Epektibo mo't lang at adayta, antay. Ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamutan ni antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si Kaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kayat ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado kunak pa'y nga rod adalusak jemulak nga aba kan laya. Naruutan damutan. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwak. Ha? Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mga nga agur uray ijay. Amumot nga do ti dumay dayo ijay.
Alang aron, hangam no kayat mo, ibagak ka ni nanang takuyugan na ka. Ay, saanan. Kababain mo kaninanang. Amangan no adaramidan na. Syaklatan, lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Ha? Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan adagos ti pa nagpailot ko tap na epektibo. Ha? Kasta aya? Alangarot Maring maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Daling bakit? Nalamin. Arakupan nakmamat. Nabayagan ang dinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan sa mo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan no masulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tamit? Saan pa'y kano nga rod mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Ha? Taapay ka no? Masapul kano amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytan. Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto, lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagiddaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Basikugan. Kasanong agsikog at nagsina kami matan iti pagiddaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talipasin da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta aya. Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Unan tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang kano no di na ilepas. Sa abay, bayaklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, saan nakamangal daw ita dito iwan? Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mata na mapan kaagpailot. Wen, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita biring. Urayom mo't adumakkel basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo din tangay. Mabalinday tan. Alan na, kakatayin ak una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, biring. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kundo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga daduna. Si kamot gayam, biring. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam na ita. Kabailam akan anday ta nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawam. Kabailakan ti. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka.
Aginaw kan samot dan bireng. Ha? Ay, diya ka mo, ante. Saan na ka nagbinulan idinapalabas sa bulan, ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kaya't maukuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day tar aramidam dita. Apay ka di, antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Wan, antay. Apay ka di. Ay na, husto day tantagawid tan. Ingka kita ang di asawam. Madama manunti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaiso, antay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay. Kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang ti sikog mo, bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Gad, sino nga rod ka amatiin inawam? Ni, apay akas dati sa ludsod mo ngay. Sika asino pa'y kumangay? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Sika nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Ay, diya ka mo Ang sikamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit bakrang ko. Papanam. Apay nga agim impaki ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga bigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakim. Makamu ka. Panunutom ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpaiso. Bareng mapakawan ka pa. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaun. Nukasta, talaga apim manawan kaanakan. Oo, nante. Pagpudpudnuak no asino ti lalaki na. Ngamawan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang adalalaki na. Amang ano atap mulaeng. Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na, nagsikaw. Ay, day talaeng ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. No ibaga na kumatyag pa iso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego kaanakan, agpakuyog kami man ken kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na jay kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet kabailan nga ubaan. Iso asika tinapanunot ko apagpatulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na ante. Iso na lang ta agpila tayo. Ta anuman ang ti tao. Wan nga road. Asino pa'y nagitawan ti number na? Umasidag lang dito. Ha? Ha? Nibiring mo't day jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Ne, iso mo't ti para awat iti number. Dito pa ti number. Simrek nga tangag trabaho dito'y. Tsaka mo ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kung tatatoni. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan.
Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi amis mo kinilakay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atone ti ama ti sikog na. No bilang taagsubli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Diyan mo insan. Narigat ti agsao iti patapos. Diyak pala masungbatan tayo ta. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pa sa tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak ngamin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga, Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namate manan di asawa ko. Ay, ag-oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit ting ipon na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipon na. Anya, mala, sublatan ka ditan baraw, takaasi ka mabambannog ka nga agapo iti trabaho, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni tayo ni Rika. Mabit la amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Ini ada kayo matgayam nanang. bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambarkalaang. Amok unti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Agnganga ka man takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapol pa'y laang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kan ka? Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung man to'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Ay, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi man, ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lami siguro na itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga gapo iti trabaho, siga may laing tagluto, kinuan niya pa dita. Kapilitan mo't nga rin nga ramidak dahi tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdela ka na yun ay. Manipod sa nagasawa kayon, at dakanayon tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rin kan ko na, no kasyay nga danan na yun na tatang. Ay, katsika, di nakakaasyan. Ay, no siyak takin asawa ken kwa na. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayang. Bakit? Mangalatan sa itibabaw ninta. Tapno at katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan, Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na no daduma. Kat sino nga nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? At na sa pulak akadwata dito balay. Sali, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni,
Nagbiit matan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodel. Wen, ten rekomenda di ka trabaho ah. Mala, sumrek kan ading sali. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally. 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga iti inaplayam nga trabaho. Kat napintas kamat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-amu kayo niya. Ah? Ay, saan, Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na tisigod nga am-amok, Manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso sali. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamat sumango dito lamisanan sali. Tagigidan tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang nga kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo bakit? Anya klase ti pa nagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga ron ngay. Dua talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't inggatangan. Kasimot sapay nabannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek nam iti dadya nga babonan niya. Ay Narodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sali. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Tila'y bagbagam. Awan! Itanya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimplay ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timplay ti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan na. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Diyaka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Ay nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sali. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niya, anak ka. Untatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukong. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kamin tagtrabaho di balay tatang. Baunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak maibaw no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sali. Tay bakit man lang talaga babaw na? Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asan kayo marigatan ngagdalos dito No aglaba kayo, inutan nyo. Tapno saan kayo amabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakita kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Alang nga ron, Dana. Panawan kayon. Tamapanak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Naial-al data cycling yo. Madmadlaw data. Yeh,
Napanak nga may nagjaging kan nagsumba. Iswakas to'y tisuot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakit? Bakatan lang aro din. Agbado pa'y langit ikasta. Nay, apay akasta ti panang kitam kanya. Ngay Rika! Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan, yung siksila tamat, nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaunan nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaunan nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Apay nga damdamagan nyo aya. Awan, kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magustuak ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, tanong mawaya anak manan. Inakto gumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamri ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya? Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakit ni nana mo na mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting da dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di da jay. Diyak amuking ka. Pati bakit pagimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Pagimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagad ka na singpad ni nana mo na. Kamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, itik ni Rika. Nga uray kasi iti ugali na nana. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngamadamo nga min apokok nga awawir ko. Tanay, amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin iti sa bali ababaw nin. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan nyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisimnublat mat dagito nga saksakit ti bagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpat di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito'y balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunan wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulok. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunan. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't?
Kat pilimat nga mental alam Han nga dagi jay garanggan diyang kan sarampeteng. Kandihan nga napintas man ta alam. Diya ada asawa na kandihan nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaw nanta. Ni Hayden, kanakak. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ilay. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanin ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglaba kas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawan. Mayat kit di ano lalaki ti aglaba, tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sabagay matkid di Katuwanan atan Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan nayak. Auntie, nakaluto akon, mangantan. Sige, Haydin. Duwa ta nga agsango nga mangan ta adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apay nga naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa ngamin ta short pan ko, di naglabak, auntie. Kan agdi ko sakmatlan madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Andahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa Umay kakit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ang kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na riga. Puti ka ako te. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permiti bukot ko. Payat na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di bali tada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Aun. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na idi. Ay, sige, maturog kanta inakbi itagpamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam, no? Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dilakay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simral kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam nanan. Nasapa na green ni Rika, isosap sa bulag. Awan mo't dito'y kusina. Ganura ni Hayden nakananak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adda inyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, edi suyo di talumisana nang. Tenakman kitain ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak kao? Ni Hayden ngay tatang. Saan nga imay? Saan napalandaya? Diyan ka mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pula kita. Ngam awan damay. Awagam ida Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtaraydan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, Agpampanunot akmat Kaya't ko nga minti maandaan iti anak, nanang.
Bumakatakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabandog ni Rodil. Ay najak amo no anya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay no may konkonsan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid ta do. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga roden. Subliak pay laang. Haanan. Ni Haydin tadtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan ng inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapol nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tandag basol. Anak nga panawan, Haydin. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Tadyak kayat atub nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagwapo dya ka anakam. Urayan nak dito ente rito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan kwa na kada kayo. Ha? Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga urnosen tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ridi ak ngagbalbaliw. Sulnitak ti nagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. Noy kan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka niti kolekyo. Angel anak ko. Nakaragragsakak. Naragsak mat ananang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, syaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbaliw kayo matan ananang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayo matan ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matan ti garaw yo. Wun day talagayam. Pati pa nagbadbadok baliwak matan. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon. Urayo mo, ti panagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. Promise, nanang. Lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanon. Di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, adda ka paila iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka.
Di kan agin roll no sumaro no apa nagsasarag. Padasem ti agin roll, tadakas ka kanyak ay me. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Wen ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayatan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panaki-enroll manen. Jak agiskwelan Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni Nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ak. Ano niya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno makapasakan. Wen ko mga rod, Uncle. Ngam saan mo tan akayat ni Nanang nga agiskwela ak. Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangan, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa iti panag-senior na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laengen. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring warmanan na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ak ngaminin ti makipulapul kadagiti chismosa at tao. Tawaklas dagita at tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa ken istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso amasapol at tanangak matan ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pay laeng. Kat profesyonalan di anak ko. Masapul nga iba inak di anak ko, Mare. Anya mat na dyan nga nakatugaw ko ije jeep. Nagrugit je bado na. Apay, asino aya di nakatugaw mo, anak ko? Jaglaklak ko itaramang nagangdud. Kang angot na jela ko na. Malaing ka nga rudag sukatin, anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita nanda to uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklak ko kadagiti mangup-upisin nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na aginaw kan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wana nang. Ala, Angelin kay Jayan. Tani ay may timakamu dito yan. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito Tapno damat may tulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wana nang. Laglagi pa ani Angel amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanen tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wana nang. Amangan no addaan mo yung at trabaho, Uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka.
Ni Madam Olga matyag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala ah. Alaman nga rod, Uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababainak ngamin ijay balay. Taka na yun dak apang nga ganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel kabsat ko, Uncle. Iso ang mababainak. Ay, Wen, nadlaw ko matday tayo kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Una yan day nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, Uncle. Alang arod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaonan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho na nang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho tinaplayam. Agkatulong ak iti balay da Madam Olga nanang. Anya, ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't nanang. Nagkuna amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot at kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man akon-akon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng at ti sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga Danubyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo man ako. Padamula ka di a profesional. Sa balil ang kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga road. Rumbeng la apadam la adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam amum tumat kanyak Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badom. Professional di nobyo na. Iso masapol adisenteta masangputan na dito'y balay No kasta? Addan nobyo ni Angel nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod nanang. Talaga ang mayat Ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak na ita. Sigurado atay padam mo lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayat ken ka di adal. Uno saan, nagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayat ken ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray ko ano napintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang. Mala, rogya mo ti agdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. Nanya ti pangadang mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanyak. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kiasawaan na. Wun talangan mo't adya istambay laeng ti pagtinagan na maray. Kasano laeng ti biyagda no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada ng ada trabaho na.
Dakkel sapay ti sweldo na. Bumaknang daadagos tadakkel ti sweldo na. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan, mare. Dadaulam mo timud ko. Apay ngay ka anak mo mo day jay maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na ngagawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manan. Kan asino ti kakadwam. Kat as usual Dagay jay katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa matintauting yun, Angel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray di ka pa'y nagawid na duma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, uncle. Kayat ko ti agabroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo nakastuyak. At damot arapaap ko iti biyag, uncle. Katulong din san mo agaret ya abroad. Ngam, mayat ti sweldo ya. Iso na lang ta narigat ti trabaho ya. Kabailak, uncle. Ngam, naimbag no palubusan na katinam. Agpakadak, no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, uncle. Saan man atila aramidom si Aimee. Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkuskos iti inidura. Kabailak nga uray narigat at trabaho nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom ngay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No niya timbaga, iso titong palam ay may. Ay na, sakti maranagan iti kastang aramidam kaanakan. Tulungan da ko maangkal. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanyak. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanyak. Awan na pintas amasakbayak. No agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulong kin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamyay inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni nanang angkel. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga da ijay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroodun. Kat baybayan nyo agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo tilo ka. Ay wan, no umawag di asawa kay bagay yung ajak imaidto niya. Papanamanin ay angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadagadya katrabawak. Naimbag man tay mawag ka, Aimee. Hello, nanang. Pakawanin da kumano naglibas ka nag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita para kuskos iti kasilyas. Wen ananang, takatulong ako nga ro ditoy. Ay wen, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di, naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, tawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok, nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit a sweldom. Bye! Sapay ko ma,
Tadi kan tumahuma kanya, Kinjel. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di baka makabiro ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan to mo pasamak dito, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbagam nga kwarta. 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay, ngamdya sa wakti nagsweldo. Kinisayak dya in-intriga na nga sweldo na kanyak. Ikanak tumanan anog sweldo ka, honey. Wen, di ka mandanagan. Agawid ka ita? Saan? Ta ipapastaman ng tag kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis! Ay, anay ko. Apa nga nagkabil ka? Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibak. Tadda video nga in-forward ta kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Gapoy ti pa ng kabil mo kanyak. Sinaan kan? Sinaanak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka di. Basta agsinatan. Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinitindo anak ko. Di ka agaramid iti saan ang maiparbang. Makauma da dyan nga dindo. Bastahan ko nga kayat na dyan. Ni Julius na ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mat mo sa pula ka trabaho. Uwan, awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, diliwan niyo dagita doa. Isugay tatang sawak. Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kasta tirumbang iti kas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo iti bayan! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan bay na dyan nga Dindo. Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Kuwan nga rod. Agbababawi ak ngam naladawan. Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rod. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O, Nanang, jak impakpakaam mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata, anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimat nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod, anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, Nanang. Agyaba na, kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawakon iti pagilyan ang nagkapwak, Nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ichay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga rod, anak ko. Pakawanan na kumaay, mi. Ni, agsangit kayo matan.
Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamdyak yung pag-arop, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yun dayta nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, nanang.